I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u video i kao što vidite posla nas ovog klipa, ljudi moji, danas ćemo pikati Minecraft. E sada, se svi pitate ono kao prošla epizoda, to jest prva epizoda, još uvijek nisam bacio drugu na onom serveru, zašto? Ali dok ne odgovorim, ljudi moji, dobrodošli u video i ljudi moji, pre samog početka bih vas zamolio, kao god, da ostavite sub, ljudi moji, na ovom kanalu, pošto je ovo, ljudi moji, posljednji klip u ovoj godini, da. I hvala vam puno za ovih mjesec dana, skoro 30 suba, pregledi pucaju, znači najiskrenije ono, hvala vam do neba. Mislim na kanalu da imam negdje oko, neću da lažem, ali jedno 1200-300 pregleda ukupno, sve tako, ljudi moji, hvala vam puno od srca, imamo 500 pregleda na ovom kanalu. Na onom klipu, tako ljudi moji, ako bude bilo, pošto ću da snimam ono razne igre, sve to, ako bude bilo na ovom klipu 5 lajkova, snimam, vidjet ću Roblox, vjerovatno Roblox, igra mi se realno, what the fuck, zajebam se. Ljudi moji, danas ću vam pokazati, znači ovaj server je moj server, znači lično moj džape la, šalim se, what the fuck. Ljudi moji, znači ovo je moj server, igram ga trenutno sa bratovima, what the fuck, zajebam se, ljudi moji. Kako se zove, znači ovdje je lepo vreme, šteta što nije kod nas, to je kod nas, u Srbiji mislim, kod nas kiša, jevote, riot, ali nebitno, znači danas ću vam sve pokazati, znači imamo i ribice i sve to. Sljedeći planovi, znači reći ću vam sve, opustite se ljudi moji, tako da idemo u klip. Znači ovako, ovo je prva kuća, koje su nam trebalo ceo fucking dan, a ne liči ni na što s polja. Mislim, liči dobro je, what the fuck, liči na nešto, ali ne liči na ono što ja hoću, a to je, zajebavam se, šalim se, ne znam što da kažem, ali nebitno ljudi moji. Tako da, aj počnemo od ovog dela, ne do bog da se spomnu neko, znači ono, čak da uzmem ja mač odmah, what the fuck, jer imam mač. Imam mač, ma nemam ga, bačoni, what the fuck, ja, koji sam ja seljak, ne zatvoram vrat. Šta serem i vjerojatno ne zatvorite vrat kod kuće, zajebam se. Imam nož, to je nož. Čakaj, jebi ga, izvinjam se, brate moj, moram to da znaju. Ubit će me, brat, što sam neodgovoran, buraz, neodgovoran. Znači ovdje je prvo, ovo je znači ono posljedno što smo radili, ali se nalazi prvo zašto i to su moje pandice. Ajmo bre, ide bambus. What the fuck. Ljudi moji, ide bambus gas. Gdje ste bre? Ljubavi moje malene, znači trebalo mi je, koliko sam se trudio za njih. Nether sam trebao da ulazim, a Nether nemam. Zajebam se. Čekaj, imamo sad to da popunim, to sam već ono, kad sam stavljao bambus, to sam slomio i nisam ga razvalio. Tako da eto, znači najbolje životinje, najbolje. Čekaj da bacim ja, ti šta će mi strele, what the fuck. Umjesto strele, ovo. Dođi da jedeš ti. Gledaj sad ovo, si da jede? Što bre nećeš da jedeš, bre, smrdljivko. Evo vam, gledajte ovo. Gledajte ljubav moja. Gledaj ga bre. Evo i tebi. Češ da jedeš, jebem te usta. Zajebam se. Čekaj, ovo mogu da uništim. A što sam pokupio ovo, jevate? Što se račimko ovo, what the fuck? Oj ti, nemoj, ti da evo te ako hoćeš traži. Čekaj da ga gurnem, ne mogu. Ne, Zeri! Kralj je on. Čekaj da spavam. Ne mogu, ne revoj debili, imamo taj malo, da. Pa kad ću sad sve, pa ću sad će klipu krenuti polako da radimo. Zajebam se. Da pravimo Nether i sve to sutra, to jest, ovo izbacim 31. ja 1. znači tu negdje 2. 3. izbacim ovaj klip, sljedeći klip. Voli se zatvoriti, sunce li ti. Ovaj server malo laguje zbog nevremena. Kako nevreme. Tako da ljudi moji, idemo dalje. Ne znam ja što radimo klip. Čisto došlo da snimimo ono, realno. Jer mi je zanimljivo. Ovo je prvo ono što smo radili, znači na ovom serveru. I trebalo je misliti ceo dan.
tako da GG jednom ga tamo pizdamen, Enderman, tako ga zove se na covci, ali jebi ga, mora psujem, ko ne psuje, taj nije čovjek, bukvalno, ne postoji čovjek koji nije covao. Ne znam dakle on je lik tamo, neka ide tamo, ble, jebem ti mater. To je to, imamo vamo, ovo je akvariju, kao nešto, neku foru, trebalo bi, ali nije. Uđivo, zajebem se. Evo gore. Znači video sam, znači panda mi je nešto najfucking slađe u ovoj cijeloj igrici, je buraz. U ovoj cijeloj igrici mi je nešto najslađe, je buraz. Sve video za njega. Toko sam je teo da imam njega. Iha! Pobjegao mi delfin, alo. Imao sam čudo života mi, buraz. Ode mi, buraz, preko i ja idem. Dobro, pobjegao sam. What the fuck, ode mi čoda. Siso jedna. Pačina. Da, ljudi moji. Znači, ovako vidimo. To je moram probati, ako ne mogu, ne vreme, ovdje na prvo. Evo ovako. Ovdje sam napravio odmah mesto, kad budem dobio konja. Kad ga budem izvadio, what the fuck. Ovdje je znači mesto za konja. I to će biti do jaja. Inače ovdje je bila ova smrdljiva lama. Ovdje ste kokoške jedne. Da vidimo, op, i pile. Čuna. Ima još jedno. Ajmo. Čuna. Ima još jajca? Ima. Naravno da ima buraz. Što da ne? I bam. Čuna. Nebitno. Šta? Gleo. Gleo da CTRL buraz ovo. I kako mi dođe da te roknem sunce ili ti. Ali neću, ajde. Znači neće lik da mi ode vamo buraz. Ovo je bilo mjesto za njega pa mi pobjegao jedan. Možda mi brat ubije, ja moram da ga pitam. On kaže da nije, tako da ne znam šta da verujem. Ovdje su ovce. Ovdje su svinje. I ovdje su krave, gleda sad ovo. Možda mi lupe copyright, ali jebi ga. Ko ti ne bi lupi copyright, what the fuck. Tako da eto. Vamo je farma. Farma, kralj sam ja. Znači da mi stvori neki debil. Ima i dole kokoćiti, inače da ovo smo danas stavljali bukvalno isto ceo dan. Sve ovo što se vidi. Znači u jednom danu smo, ma ne znam što serem ja. Ovdje se nalazi, ja slučajno sam uradio od života. Zajebem se da posadim, ajde. Ovako i šta to posadim, jel imam nešto? Nema. Kralj sam ja, hoću posadim, what the fuck. To je to ljudi moji. Geronimo. Iša. What the fuck? Vidite koji bugovi buraz. Tako da je to. Vama ćemo, ovom staviti u ogradu. Stavit ćemo i tamo. Tako da je to. Ovdje će biti nether i sve to. Inače očistili smo svuda ono oko ovog mesta. Naše baze, šta god, ne znam nija šta je. Nešto mora da jeste. Tako da eto, ovdje ćemo praviti isto nešto, fudbalski teren. Sami isto fudbalski teren mora da je, what the fuck. Piše ljudi moje istoriji, no, zajebam se. Ajmo da jedemo. Vidite ljudi moji kako bago je ovo, what the fuck. Eto ljudi moji. To je to, znači pokazao sam tamo oko kuće, sve sam pokazao, sad glavna stvar koja nam je trebalo, znači za jedan cijel dan smo završili sve ovo. Sad ovako krenemo sa leve strane. Bravo, pokazujem gdje smo, ovdje se nalaze, znači lutao sam ja, moj brat je lako, znači on govorio šta se pravi sve to, dok je on to završavao kuću, uređivao i sve to, ja sam išao i istraživao, to jest nalazio sela i sve to da bi imao sedlo. Sad šta će sedlo, ja sam mislio da može da se napravi sedlo, ali ne može, ispao sam baš glup, tako da eto, a on može samo da se nađe. I onda sam tražio, našao sam tri sela i jedno nije bilo. Tako da, eto, znači imaju ovdje baklje jer moraju da su i pederovi. Zajebem se ljudi moji, da se ne spavnaju, tako da eto, ovdje ima lava, znači, ovo me zajeba vrat. What the fuck, kako sam malo prvo ušao.
nebitno, kao ne treba da uđeš sve to, pokupiš ono ako hoćeš, what the fuck, i to je to. Odavde sam nam polako će pela. Ovdje se nalaze kreveti, znači piše kao da moramo respawn point. Ovdje je kao nešto srećno drvo, srećni ljudi, ti fazoni. Ovo kao drvo nam donalo kao sreću u kuću i sve to, nemam pojma ni ja. Eto je ga tu ono, da nema njega buraz, pola kući bi bilo prazno ako ćemo iskreno, tako da eto. Ovo je kao kružni tok, izađemo odavde, znači ono, s kružnom tokom napraviš krug, ako napraviš krug odavde, bla bla, zajebi se, ne znam što pričam. Tako da eto ljudi moji, barom požuran klip, ono, što manje to bolje za vas, to će imati više pregleda. Ko će da me gleda kako kenjam već pola sata. Šalim se. Ovdje imaju čestovi. Znači ono vidite ono what the fuck. Ne znam ni ja šta bilo. Ima dosta stvari bla bla. Zemljeni svet do jebote odakle nam ovoliko alo. Zemlju Srbija i Balkan. What the fuck. Balkan alert. Ovdje ima isto da bi mogli sa jedne i sa druge page. To je strane. Ovo vrate nikad ne zatvaramo. Inače, ako hoćete da vežbate aim, tipa igrate Forti ili otkud znam, PUBG može bilo šta, znači ovako na primjer, idete ovako, pokupite stvari svako. Znači ovako vežbate ono flikovanje ili CSGO ovako. Tako nešto. What the fuck. Penjamo se gore. I šta je ovdje? Inače da, ovo mi je palo na pamet, pošto znam da ono treba sa jednog plana na drugi i sve to. Znači, danas sam stavio ovo cveće, ono sve. Zašto? Da bi, realno, dobra fora, realno, ono to može sa jednog plana na drugi. I fora mi je, znači, hoću napraviti samo, znači, ovdje ne, da mi bude za nešto drugo. I hoću da, znači, napravim samo jedno mesto. Jedno drugo mjesto, a za nju ću dodati, napraviti ono pored akvarijum, ne znam ni ja. Znači vidjet će ono sve u staklu, bit će prelepo i to ću vjerojatno snimiti, tako da eto ljudi moji. Znači ovako snimam ovi, ne znam ako sam rekao, već 4 dana igramo na ovom serveru. Ovako i sve tako. Idemo ljudi moji da vam pokažem još dole. I to je to. Inače ova kuća ono, ništa spec, ali ono meni se časi buraz. Pogotovo čestove, alo, ko će ovo sve da radi. Idemo vamo, inače ovdje se nalazi da ovako, znači, tu popaljaš nešto, šta ti ja znam. Imala su, da li ima uglja? Nema. What the fuck, ima 3 steka. Zajebe se vidimo, inače da se popravlja. I sad ovako kao da ne bi bilo dosadno sve to, ja stavio ovo, znači ono, čisto iz sprdnja, ono, čisto da ima nešto. Ajde idemo vamo prvo, moša ljudi moji, moša. Šta ste se ustarali buraz, ovo smo ladno uradili. Inače ljudi moji, snimit ću klip vjerojatno vjerojatno posle ovoga kako idemo u, kako nisam rekao u Nether, i snimit ću jedan klip da idemo samo u ovaj, gdje idemo u ovaj pustolovine, jurimo dijamante i sve tako, noga me razvaljuje, ajoj. I ovdje ima isto nešto, šalim se, nema ništa. Oh my god, ima gold, izvijem se mnogo, me boli noga, nema veze, nastavljam klip. Ovdje ima name tag, kako god. Ovdje ima crveni kamen, kako hoćete. Inače ljudi moji, sada uskoro, ne znam kada, nemojte mi došli za reč, ali uskoro snimam klip kako pravim roller coaster oko cele naše baze. Ako nemam, jebi ga, ide život. Dalje. Ovako, ne znam, to su samo onako random stavili, to jest ja sam stavio. I ovdje imam ovako jedan pickaxe, i ovdje ovako, dole nema ništa, ali ajde, da ne budete da lažem. Znači nema ništa i dole nema ništa, ništa dole. I odmah ću sad vam pokažem sa ovim da idemo dole. Kako zove bro? Kolica. Sprdam se, zajebajem se. To je baš gotivno buraz, zajebajem se. Idemo 3, 2, 1, nema ni dole ništa, verujte mi ono. Verujte mi. Može i sporo, ali možda ga se u brzinu. Ovo sam ja dizajnirao. Ostanemo i ovo ode na mesto gdje je stavljeno. I sad hoćemo odjednom, what the fuck.
mi pokupilo, jest. Didera. E sad ovdje plan mi je isto, ne znam, znači ono, nebitno mi je ovo mjesto, mislim nebitno. Ono, okej, ali ono, not too bad. Kralj. Hoću, znači, svo ovo mjesto i zemlju i pod i plafon, sve da menjam u cobblestone, znači, u ovom ovdje, znači da bude sve ovako i zidovi i sve to. Mislim da će biti brutalno. I mislim da podignem ovaj zid ovo za još jedan, znači da bude 4 bloka, ali ne znam, mislim da je gore lava, ili je gore lava ili je voda. Ako nije ni jedno ni drugo, onda 100% pravi. Tako da ovdje imamo ovako, sve to znate, ovdje imamo čestove neke. Bi mogli da ostavim ovako neke ove stvari. To je to. Evo ovdje je Spiderman. Da, evo s ovim stvarima ću pokazati, ako mi ponestane, onda znači, evo su ovdje i onda ću tu uzmem i onda ćemo da se rokamo. Da, to sam pokazao, onda ovdje imamo isto te stvari i to je to, ljudi moji, što tiče Minecraft servera koji smo napravili za samo 4 dana. Znači realno igrali smo, nismo igrali baš ceo dan, tipa ono, smrdiva kiša, ono, ritira me, ono, polupaću monitor uzeti, zajebam se. Ono, ne znam, ostat ću ovdje, nervira me kiša, ali ajde idemo gore. Jel spavam, a? Može. Gledajte, nema družine, nema žurke. Inače da, Creepera zovem Bomber, a Slendermana zovem Lopov. Što cavuljica krade stvari, eksplodira smrdljivko jedan. Tako da to, ljudi moji, bit će još klipova ovih, znači ovako, ljudi moji. Neću ništa pričam, uživajte, ljudi moji, srećna nova godina. Nadam se, ljudi moji, da će znači cilj za 2022. Znači ono, gađamo visoko, a to je 1000 subscribera. Znači idemo do 1000 subscribera, ljudi moji. Znači to mi je cilj i nadam se da ću uspjeti. Znači neću da uspjem, nadam se, ljudi moji. A vi ako ste uživali, obavezno bacite like, share, obavezno share. Ajmo da probam, barem do 5. januara, znači još oko 5-6 dana imamo rekord, what the fuck. Imamo rok do 30 suba, eto to mi je tipa cilj. Ovako malo bliži, znači ljudi moji, do kraja januara mi je cilj 100 subscribe. Ovo sad izmišljam, ovo nije mi nikak plana, ajde, ali mi je stvarno plan za 2021. 1000 subscribe, tako ljudi moji, lakše resubscribe, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao, srećna nova godina.